senyum-senyum gitu. Jangan lupa tonton, komen, like, subscribe, and share channel YouTube-nya Bangsat Channel. Itu kan mau ngomong sesuatu nih? Enggak ada apa ya. Tadi senyum-senyum gitu, gue yang senyum dulu. Oh, yang ini Iya. dulu. Oh, dikira tadi yang udah senyum. Kipral, action. Ada apa ya? Yuli kenapa senyum-senyum begitu ke Bang Japri? Bang Japri jadi malu tahu. Ini dewekan aja. Ini. Nih kebetulan ada Bang Marco sih. Dekat sini dekat. Kenapa yuk? Bisa teceng harmoni di muka. Bang Marco. Kenapa? Jadi mau ngomong sesuatu nih sama Bang Marco. Ngomong apaan? Kemarin serius bener ini kayaknya ngomongan. Ya. Genit bener genit nih. Bang Marco, Yuli Iya. sebenarnya tuh udah lama banget Udah lama ngomong ini. apaan? Udah lama apaan sih? Yuli suka sama Bang Marco. Ini si Bang Marco. Iya. Bre. Balik bentar, Bre. Bre. Woi. Kabar baik, Bre. Bre tahu enggak lu? Gua enggak tahu, Bang, kan belum cerita. Dia tuh gocok juga lu dengerin. Bre. Si Yuli nembak gua, Bre. Gimana kagak senengnya lu? Mantap nggak? Mantap nggak? Serius, Bang? Bener, Bre. Gua juga kayak ngipi. Gua kirain gua ngipi. Nyata enggak. Si Yuli wangi bener. Buset deh. Aduh, apa itu manahan? Nembak gua, Bre. Nembak. Parah lo. Makanya gua bengong bae. Kenapa cewek begitu bener ya? Si Yuli nembak gua. Terus nembak si Marco. Apa maksudnya ini? Cut. Gua, jadi nanti gua punya cewek cing. Si Yuli di kata kiri, si Mari kata kanan nih. Gua maunya begini tuh. Ada kayak di kampung. Mantap lah, pokoknya mantap. Dari mana emang, Bang? Cing, lu tau gak, Cing? Nih dengerin ya. Masa orang kayak gua nih, gua punya dua cewek, Cing, bakalan Cing. Nih, si Yuli di sini di kata kiri gua, si Mari kata kanan gua. Ntar gua keliling kampung jalan begini nih tuh. Yuli, Bang Marco awalnya mengira Bang Marco akan menggandeng dua cewek sedap. Yuli di samping ketek kiri Bang Marco, Mari di ketek kanan Bang Marco. Ternyata semua itu hanyalah fata morgana, bullshit semuanya. Ternyata Yuli cuma pura-pura nembak Bang Marco lah segala. Kentut. Ayo yang nyuruh Yuli biar ngerjain Bang Marco sama Bang Japri. Kurang ajar lu si Paing, setan nakal tuh anak. Ternyata dia aktor intelektual di belakang semua ini. Ajar benar. Kan lu ngajak Yuli pergi. Kipral. Soalnya apa sih dia? Iya. Kipral, action. Ternyata si Paing aktor intelektual di balik semua ini. Iya Bang Marco, bapaknya yang nyuruh Yuli. Ajar kan Paing, gue kejap tuh anak. Yuli, anggit Bang Marco. And cut. Kipral, action. Action. Bang Japri, maafin Yuli ya. Deh. Penyun. Nih, dengerin gua nih, dengerin. Read my lips. Dengerin. Si Yuli nembak gua sama nembak lu itu cuma bohongan. Ngerti kagak? Kumis lu kayak jorok. Siapa lu aja? Aprem. Oprem, Japri oprem. Gua kasih tahu dulu,
bang, paling. Sama cewek harus pergi ya. Gak Bapak Yuli jadiin sama Bang Fadil. Oh, Bang Marco belum bilang gitu ya? Belum pergi ya? Tapi si Marco ngomong itu dulu. Dila pakai DM. Siapa ya? Siapa? Punya aku. Kayak jadi lagu. Bang Japri, maafin Yuli ya. Gak apa-apa Yuli. Bang Japri mah gak apa-apa. Penyun. Belum. Intro and action. Gak apa-apa Bang Japri mah Yuli. Gak apa-apa bener dah. Biarin aja. Yuli jadian tuh sama Bang Marco. Penyun. Dengerin gua nih, dengerin. Si Yuli nembak gua sama nembak lu itu bohongan. Ngerti gak lu? Kumis doang gua baplang lu, kayak jorok. Oh, Dia demek ngapa jadi gue yang kena? yang begitu dia mah. And and action. Main. Setan dangkalan lu. Lu bener-bener setan dangkalan lu ini lu. Lu mau apaan sih bang? Gue nggak ngerti. Lu nyuruh-nyuruh si Yuli buat ngerjain gua sama si Japri. Kurang ajar lu. Jangan cengir lagi lu. Lu cengengnya sini. Lu senang lo, senang. Iya. Maksudnya gimana gitu? Nah, mana skenario nya? Pura-pura dulu paling pura-pura nggak tahu. Lu pura-pura nggak tahu. Iya. Gue nggak tahu bang apa sih bang. Iya. Tapi lu senang ya? Nyengir. Kiprol. Ya, lu tuh senang karena lu udah ngerjain. Oh. Kiprolnya dari mana? Kat dulu nih. Buat setan dangkalan bener lu, yang kurang ajar lu. Bang, lu maksudnya apaan sih? Gua kagak ngerti. Lu kurang ajar lu. Lu nunjuk. Belum, ini gua belum habis. Belum habis. Belum habis gua. Lu jangan langsung nyamber. Kiprol, action. Oh, dia ngomong dulu semua, Iya. baru lu maksudnya apa? Lu jangan dulu nyamber. Bego. Aduh, gelap lu. Ayo. Kiprol, and action. Ngapain? Setan dangkalan lu. Bener-bener lu kurang ajar lu. Suara saya lu kedengeran.